تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار سیوم. مرده زنده شده. شیرینبک شام تنگ به دیمرغان رسید. قصه با دست شاه پرانده شدن 30 محبوس را تا به دیه رسیدن راهگذران برایش نقل کرده بودند. زن و فرزندانش ماتم زدگان را می‌ماندند. او را با حال پریشان پیشواز گرفتند. زنش برابر سلام اینان گریه را سر داد. گمان کردم که تو را هم حبس کردند. از غصه به جان رسیدم. من یگان گناه نکرده باشم. برای سفر روشان اجازهش را گرفته بودم. شیرین، خیال میکنی که محبوسان گناه داشتند؟ خدایا، این چه روزی بود که به سر خلق آمد؟ آقسخال بار اسبش را فراورده به زن و فرزندانش هدیه ها تقدیم کرد. با آمدن او گویا در خانه یک باره چندین چراغ افروخته باشند. احساس اندوه از دل همه به در رفت. دولت نظر کجاست؟ پسر از همه بزرگش را ندیده پرسید شیرینبک. چاپار آمده مردم را به تماشای قتل محبوسان دعوت کرد. او همراه چند تن به قلعه رفت. زنش شیربرنج آورد و اهل خانه یک جا سر دستارخوان نشستند. شیرین، در یارکند چه زندگی تنج و آرامی داشتیم. نه جنگ بود، نه ظالمی. در اینجا فرزندم قضای حاجت برآید میترسم که ولچکیش نکنند. نار. شیرینبک زنش را که گلنار نام داشت کوتاه چنین مینامید. دلم نشد که خانه و حوله پدرم را به صاحب گذارم. تا من زنده ام خار به پایتان نمیخلد. گلنار دستارخوان را برداشته بود که دولت نظر در آمد و این سال به 17 قدم میگذاشت. جوان بلند بالا، سبزینه و جسور شده بود. دولت نظر پدر را آغوش گرفته پس از حال پرسی خواهش کرد. تات جان، بیرون برایم، کار پیش آمد. شیرینبک بر روی حوله برآمد و سراب آدمی را در تاریکی دیده پرسید. این کیست؟ همسایه همان دینورشاه. دینورشاه خود را به پای آقسخال افکنده فیغان برآورد. شیرینبک، من گناهی ندارم. من فقیر کجا و قصد جان شاه کردن کجا؟ با ارواح جد بزرگت با زن و فرزندانم رحم کنید. شیرینبک دینورشاه را به پا راست کرد و با حیرت پرسید. دولت، این مرد از کجا پیدا شد؟ مگر در قطار محکوم شدگان نبود؟ بود، اما تیر به تنش نرسیده است. وقتی به دیمرغان در آمدیم از خود درک داد. زنده بودنش را کی میداند؟ همه آنهایی که همراه ما بودند. شب سیاه 2 قلمم کند اگر گناه کرده باشم. باز به التجا در آمد دینورشاه. آقسخال، آخر تو فرزند همین دیهی. پدرم پید مادر رحمتیت بود. من و تو برادریم. برای شیرینبک چون روز روشن بود که دینورشاه یگان گناه ندارد. شاه برای ترساندن چشم مردم به چنین قباحت دست زد. از نمردن مردنش بهتر بود. در عمق دل شیرینبک چنین اندیشه برق زد و او خود را برای چنین فکر زشت ناهنجار حس کرد. شاه از زنده ماندن دینورشاه حتما آگاه می شود. اگر آقسخال پنهانش سازد به غضب شاه دچار می گردد. اگر به او یاری نرساند بین خویش و تبار آبرویش می ریزد. تو به خانه درآ، خوراک خور و دم گیر. من و دولت برای طلب عفوت به نزد شاه می رویم. جانم قربانت شیرینبک. در دل دینورشاه شعله امید درخشید. یک عمر غلامت می شوم. دینورشاه را به خانه در آوردند. شیرینبک قضیه را کوتاه به همسرش توضیح داد. تعیین کرد که جبر دیده را سیر کند و در دهلیز جاگه خوابش اندازد. شیرینبک مطمئن نبود که گپش به محبت خان می گذرد. از این رو قرار داد که 2 شخص با نفوذترین دیه را همراه گیرد. بچم، سرحدبک و میرانشاه را با خود گرفتن لازم. شاه گپ ما را نمی گیرد.
гапи инҳо чӣ қурбе доштааст? пурсид давлатназар. вақте муҳаббатхон дар шохдара ҳоким буд, сарҳадбек барояш айёрӣ мекард. мироншоҳ дар куштани девонбегӣ муҳаммадкарим корнамоӣ карда буд. ҳарду дар пеши муҳаббатхон азизанд. шоҳ ба ҳарду дар деҳаи мо замин ҳадя кард, вагарна инҳо демурғонӣ нестанд. нахуст ба хонаи сарҳадбек даромаданд. ӯ чун аз муддаои оқсақол огоҳ шуд, гуфт: меравем, албатта рафтан дар кор, лекин Диноршоҳро танҳо гузоштан лозим нест. барои чӣ? пурсид Ширинбек. муҳаббатхон ниҳоят бадкинаву сипоҳ аст. ба куштани Диноршоҳ ҷаллод фиристоданаш мумкин. вай дар хонаи ман аст, гуфт Ширинбек. барои шоҳ чӣ фарқ дорад ки хона аз кист? беҳтараш ту ба хона баргарду ҳушёр бош. гапи маро нагирад, гапи Мироншоҳро мегирифтагист. Ширинбек ба хона баргашт. давлатназару сарҳадбек Мироншоҳро гирифта ба сарои санг рафтанд. дар меҳмонии шоҳ. шоҳ муҳаббатхон чилими тоза кашид, бар бистари мулоим пушт зад ва ноҷунбон ба гирдоби андеша фурӯ рафт. ҳодисаҳои рӯзонаро як як пеши назар оварду эҳсоси гуворои ғалаба бар ҷонаш роҳат бахшид. имрӯз ҳукумати маро тамоми шуғлон ҳис кард. бигзор донанд ки ман на Асфалихонам, на Абдураҳимхон. ман муҳаббатхонам. бигзор муҳаббати маро истифҳом кунанд. аз тарсу ваҳм ба ман муҳаббат варзанд. ин мардум чунинанд. ҳар қадар сахташон бигирӣ, ҳамон қадар дӯстат хоҳанд дошт. бонаки чилимдор дар куфт ва хаёлоти фараҳбахши шоҳ парешон шуданд. чӣ мегӯӣ, бонак? шоҳам Валъамад Савриноз мунтазири амр аст. биёяд. зани нозукандоми хушқаду қомат аз паси пардаҳои даромадгоҳ хиромон назди шоҳ омад ва таъзими зебое кард. муҳаббатхон аз остинаш гирифта ӯро рӯи ҷогаҳ нишонд. дарди сарат монд, азизам? пурсид шоҳ бо оҳанги нарму навозишомез. ду рӯз боз худро беҳтар ҳис мекунам. хеле паст ҷавоб дод зан ва сарашро поин андохт. нигоҳатро надӯз, ҷонам. дар ин ҷаҳон боиси дилхушии ман ҳамин нигоҳи туст. медонӣ, вақте зани падарам будӣ, ҳар гаҳе туро медидам, ба чӣ ҳоле баде меафтидам. шабу рӯз чеҳраи зебою қомати дилрабоят аз пеши назарам дур намерафт. гӯё девонаӣ будам. он вақт намедонистам ки муҳаббат чист. муҳаббат туи Сарвиноз. оё медонӣ чӣ қадар дӯстат медорам? шоҳ аз кисааш шаддаи муҳра бароварда ба Сарвиноз дароз кард. шоҳ ҳамин чист? ин ҳамел танҳо ва танҳо зеби гардани Сарвиноз аст. муҳраи дурахшоне ки байнашон мебинӣ лал аст, лал. шоҳ шаддаро ба гардани Сарвиноз овехта ӯро ба оғӯш кашид. Сарвиноз бо ишва худро аз оғӯшаш раҳо карда таъзиме намуд. арзе дорӣ, азизам? оре. бигӯ, қурбон. шоҳам, дигар ман зани қумоӣ будан намехоҳам. аз муносибати мо 5 сол гузашт. духтарамон 4 сола шуд. дигар тоқати шунидани пичингу ғайбати мардумро надорам. тасаддуқ. муҳаббатхон гирди бистар 3 бор давр зада рӯ ба рӯи Сарвиноз сари по нишаст ва гуфт: рост мегӯӣ, Валъамад. ҳафтаи оянда никоҳ мекунем. тамом? қонеӣ? Сарвиноз бархосту таъзим кард. шоҳ ӯро рӯи бистар кашиданӣ шуд ки зан ангушт ба лаб бурда ширин хандид ва гуфт: шоҳам, акнун ман номзади туам. як ҳафта муддате нест ки тоқат накунӣ. шоҳ дасташро бусид ва фарёд кард: бонак, Валъамадро ба ҳарам бар. чилимдор дарро кушод ва аз паси парда овоз дод: мунтазир, шоҳам. Сарвиноз боз таъзими зебое кард ва бо ишвою ноз ба дар рафт. пас аз муддате бонак даромад ва гуфт: шоҳам, занҷир пушти дар истодааст. дарояд. занҷир даромад, таъзим кард ва мунтазири амр истод. чӣ хаб истодаӣ? гап зан. шоҳам, мазҳабшову писараш Маҳмадзиё зинда мондаанд. тамом? таҳқиқро то субҳ давом медиҳем. эҷабро ҳозир кунед.
бонак эҷабро овард. шоҳ амр кард одам бигиру ба хонаи мазҳабшо рафта ӯ ва писарашро кушед. эҷаб пурсид: шоҳам ба шамшер ё ҳалқовез ё бо шамшер пора пора кунед. муҳаббатхон бо хашм дасташро шамшервор чанд бор болову поин бурд. ҷаллодон рафтанд. муҳаббатхон чилим хост ва рӯ ба рӯи бонак истода гуфт: аз дасти ман ҷон ба саломат бурдан осон нест бонак. шоҳ чилимашро чанд бор ба синаи ӯ бо нармӣ куфт. бояд донанд ки муҳаббатхонро касе фиреб додан наметавонад. бонак сар ҷунбонда ҳар як суханашро тасдиқ мекард. аз тарс дастонаш меларзиданд. масалан куштани ту ва ҳамдеҳагонат барои ман душворие надорад ё не? надорад шоҳам, албатта надорад. шумо хуфиёнро барои мардуми хуб буданатон ба хизматам роҳ додаам. агар дар бораатон сухане шунавам, ҳо-ҳое модар набинад дарди фарзанд. воқеан номи аслият чист? меҳрубоншоҳ шоҳам. бонак? шоҳ зери лаб хандид. бонак, бонак а? оре шоҳам. хандаи ночаспоне кард бонак ва дам ба дарун зад. медонӣ қавмат барои чӣ дар хизмати ман аст? бале шоҳам, барои супурда натавонистани хироҷ. хуфиён шабу рӯз бояд дар ҳаққи ман дуо кунанд ки онҳоро ба фурӯш надодам. тасаддуқ шоҳам, тасаддуқ. бин касе борхоҳ аст ё не? бонак ҷониби дар шитофт ва зуд баргашт. шоҳам, аз Демурғон Сарҳадбек бо ду кас омадааст. дароянд. Сарҳадбек пеш Мироншоҳу Давлатназар аз паси ӯ ворид шуда салом доданд. валайк, Мироншоҳ, Сарҳадбек? бале шоҳам, гуфт Мироншоҳ. бахшиши зиёд мехоҳем, вале кори сахте афтоду арвоҳи бузургонро гирифта дар ин шаби сиёҳ наздат омадем. аҷиб, хеле аҷиб. чӣ гап шуд? пурсид муҳаббатхон бо ҳайрат. умрат дарозу давлатат бегазанд бод шоҳам. омадем ки ҷони Диноршоҳро бароямон бибахшӣ. Диноршоҳ? ҳайрон шуд муҳаббатхон. оре шоҳам, Диноршоҳе ки ба қатл ҳукмаш кардӣ. ман дар ин қисса набудам, аммо медонам ки ин ҷавон одами беозору содадилест. ба кори давлат ақли дахолат кардан ҳам надорад. шояд дар ҳаққаш бадгӯе карда бошанд. тасаддуқ. сухани Мироншоҳро Сарҳадбек қувват дод. муҳаббатхон гирди онҳо 3-4 бор давр зад ва охир зархандае карду гуфт: ҳоло бигӯ бегуноҳ аст? шоҳам, ӯро ба ман бибахш. худованд нахоста ки бимирад. ту ҳам аз хунаш гузар. илтиҷо мекунам. дузону зад Сарҳадбек. муҳаббатхон чанд дақиқа ба сурату суммоти ҳар се нигоҳ карда ба Давлатназар рӯ овард. ту писари оқсақолӣ? оре шоҳам. падарат ҳанӯз наомадааст? омад шоҳам, намози шом расид. худаш барои чӣ наомад? омаданӣ буд, ман ӯро баргардондам. ба гап ҳамроҳ шуд Сарҳадбек. раҳкуфтаву бемадор буд. мо ин вазифаро бо илтимоси ӯ ба гардан гирифтем. он падарсаги ёғӣ дар куҷост? дар хонаи мо, ҷавоб дод Давлатназар. ба назди падарам омада ҷони худоӣ талабид. шоҳ асабонӣ номафҳум сар ҷунбонид ва гуфт: Сарҳадбек, ба ту иродати калон дорам. ба ту ҳам Мироншоҳ. дер боз надидаем. шумо намеоед, ман фурсат надорам ки дидоратонро бинам. чӣ кори хубе кардед ки омадаед. имшаб ҳар сеятонро меҳмон гирифта ҳаққи намак ба ҷо меорам. фардо ихтиёр бо шумост. аз он ки шоҳ суханашонро ба замин нагузошт, дар чеҳраи ҳар се меҳмон аломати хурсандӣ ҳувайдо шуд. тасаддуқ, гуфт Мироншоҳ. меҳмони шоҳ будан барои мо олитарин шараф аст. сипос ки гапамонро ба замин нагузоштед. бонак, меҳмонон раҳкуфтаанд. ба меҳмонхонаашон бар, малакбозро бигӯ обу таом кунад. бонак онҳоро ба меҳмонхона бурд. меҳмондори дарбор малакбозро хоҳиш кард ки онҳоро зиёфат диҳад ва боз ба назди шоҳ баргашт. муҳаббатхон ки чилим хеле хушҳолаш карда буд, бонакро амр кард ки наздаш дузону занад ва 10 бор такрор кунад: ман аҳмақтарини аҳмақонам. бонак ибораро такрор кардан гирифт. бас 10 бор гуфтам, 10 бор бигӯ бонак. бе ҳамин ҳам аҳмақ буданатро тамоми дарбор медонад. акнун Салори ҷаллодро даъват кун. чанд дақиқа пас Салор ҳозир шуд. муҳаббатхон ба ӯ чунин амр дод: навкареро ҳамроҳат бигиру зуд Демурғон бирав. Диноршоҳи бадбахт ба хонаи оқсақол Ширинбек паноҳ бурдааст. ӯро реза реза куну бирав деҳаи Виёд. оқсақол сафарро бигӯ ки фардо наздики чошт наздам биёяд.
سالار جلاد تعظیم میکرد و برآمد. محبت خان بر جاگه خوابش تکیه زده غرنگید. چه مردم پستند این خدازده ها. هلاکت دینارشاه. دولت نظر را تمام شب خواب نبرد. هوش و یادش به ظالمی محبت خان بند بود. اگر خونخوار نباشد کدام شاه وظیفه جلاد را خودش اجرا کرده است؟ خون این قدر آدم بیگناه را ریخت. نه تنها ریخت بلکه مزه کنان لیسید. خیریت از خون دینارشاه درگذشت. بناخست اندیشه پروهمی در خیالش برق زد و دلش چند ثانیه از تپش ماند. سراسیمه همراهانش را بیدار کرد. التماس برخیزید. یگان حادثه رخ داد. خواب‌آلود سر برداشت میرانشاه. دلم احساس ناخوشی دارد. به فکرم شاه ما را فریب داد. عجب نیست. سرحد بیکم از جاگهش پریده خیست. دل من هم رگ زد که محبت خان ما را بیهوده معطل نکرد. این فکر بد از کجا به سرت آمد؟ پرسید میرانشاه. از آن که شاه یک سر قدم به نزدمان ندر آمد. جواب داد دولت نظر که از سرگمی زبانش میپیچید. من بارها به دام این روباه مکار افتادم. فکر میکنم این بار هم پند نمیگیرم. سرحد بیک کرتش را پوشید و دست به پیخ ها برد. میرانشاه چیزی گفتنی شد ولی سرحد بیک مانع گشت. لباست را پوش که جان شیرین بیک و دینارشاه در خطر است. رفتیم. آنها سراسیمه از اختخانه از پایشان را برآورده زین زدند. سعیس بیدار شده خواب‌آلود پرسید چی گپ شد؟ صبر کنید روز روشن شود. کار عاجلی افتاد برادر، گفت میرانشاه. رفتن در کار. سعیس دودیله و حیران دروازه قلعه را گشاده آنها را گسیل کرد. مهمانان به جانب دیمرغان اسب تازاندند. وقت صبحدم به خانه شیرین بیک رسیدند. از جمع آمدن آدمان در روی حوله فهمیدند که دینارشاه را کشتند. مادر دولت نظر با موی پریشان و چشمان خونبار خود را به پای پسرش پرتافت. پدرم در کجاست؟ از پسشان دوید. من و پدرت وقتی خبر یافتیم که دیر شده بود. جلادان او را از جاگه خوابش بیرون برآورده کشتند. تا پدرت بیرون دوید که سوار شده رفتند. این اسنا شیرین بیک هم رسید و از اسب فرآمد و بانگ زد. سرحد بیک شما را برای آن فرستادم که جلادان را به خانه من روان کنید. سرحد بیک سله‌اش را به گردن آویخت و دست به سر زد و گفت شیرین به خدا ما را خوش قبول کرد و مهمان گرفت. خیال کردیم گپمان را قبول کرد. از کجا دانیم فریبمان میدهد این ظالم؟ آقسخال فهمید که شاه چه نیرنگی به کار برده است. دیگر حرفی نزد و زنش را به خانه درآورد. او را کمی آرام کرد و برآمد و به سر مرده رفت. بسیار میخواست با تمام آواز به شاه خونخوار نفرین بفرستد ولی خودداری کرد. میترسید که هر سخنش را نچکانده و نریزانده برده میرساند. تفس سینه‌اش را فرو نشاند و خم شد و اعضای ریزه ریزه مقتول را به هم پیوستن گرفت. جمع آمدگان خاموشانه به آقسخال یاری دادند. دولت نظر از خانه چند پرچه تازه برآورد. با یکیش بدن شهید را محکم بستند. پرچه های دیگر را بالای جسد پرتافته آن را بالای نردبان گذاشتند. آب آوردند و حولی را پاکیزه شستند. با روشن شدن روز مرده دینارشاه را به خانه‌اش آورده به جنازه آماده کردند. شیرین بیک بالای سنگ نشسته از غریب و ناله زن و فرزندان مقتول درون میسوخت. همین قدر داشته ایم در نزد این مادر زناکن. پدرش هم ظالم بود و بابایش هم. لیکن این بیزات از همه گذراند. چی باید کرد؟ اگر علاجی نکنیم سر همه را به غرغره میدهد. افسوس صد افسوس محمد از این کشته شد. تا او زنده بود این پدرسگ و برادرش از فلخان جلبشان را این اندازه سر نمیدادند. بعد سر او دیگر گورشان را روشن دیدند. پای قدم ملاقشار. جهانگیر به مدت 2 روز سخت بیمار شد.
таб баровард, алоҳӣ мегуфт. Мирзо Азиз шабу рӯз дар сари болинаш буд. азизмо ба хусураш дорӯҳои гиёҳӣ хӯронда ва пешониаш латтаи тар мегузошт. мирзо Азиз ба алоҳигӯиҳои бобояш диққат дода мушоҳида кард, ки ӯ бештар номи Маҳмадазимро ба забон меорад ва ашк мерезад. гоҳе номи Манзаршоҳро ҳам, ки мирзо Азиз намешинохташ, ба забон меоварду чизе мегуфт. субҳи рӯзи сеюм мулло Хишор ба аёдати Ҷаҳонгир омад. ин ҷавонмарди миёнақади газгӯшт аз оғози баҳор то охири поиз яктаҳу шалвори сафед, ҷелаки бунафш ва пехҳои човадии кӯтоҳ мепӯшид. саллаи бефаши ҳамранги ҷомааш ба ӯ бисёр мезебид. чизе ки мирзо Азизро бо дидани ин шахс ҳар бор дар ҳайрат мегузошт, тозагиву озодагии фавқулодааш буд. хишол охонӣ мекард ва соли чорум мирзо Азиз дар пеши ӯ сабақ мегирифт. синнаш аз 30 гузашта бошад ҳам издивоҷ накарда буд. барои дарс додан ба бачаҳои мардуми Баҳшор аз Поршенев даъват шуда дар ҳамин ҷо маскун шуд. баҳшориён барояш хона сохта рӯзгорашро таъмин мекарданд. мактаб ҳам дар шафати хонааш буд. мулло Хишор сари болини Ҷаҳонгир нишаста даст ба пешониаш гузошт. бемор ҳам гӯё муаттали ҳамин фурсат бошад, чашм кушод ва овоз баровард. мулло Хишор туӣ? бале паҳлавон. гуфтанд таб дорӣ, дурӯғ будааст ку? мусафед табассум кард. дар қадамат тасаддуқ охон, имрӯз беҳтар шудам. баъзан фан кардан ҳам лозим набошад, аз ҷунбуҷули рӯзгор роҳи дигари раҳоӣ нест. паҳлавон нимхез шуд. мирзо Азиз зери шонаҳояш болиш гузошт. мирзо, дилам ош мехоҳад, нанаатро гап зан. мирзо Азиз назди модараш рафт. синҳорам худо хайрашро диҳад, дасти ба мазза дорад. бо ту як-ду лах ош хӯрда суҳбат кардан кам муяссар мешавад охон. ростӣ оши хоҳарамро хеле ёд кардам амак. баъзан мирзо Азиз насибаи маро ба мактаб меорад. хонданаш чӣ хел? нағз мехонад. саводаш пурра баромад. моҳи пас ба ҳофиз мегузарад. писарам сахташ бигир. нахонад калтакаш ҳам зани ихтиёр дорӣ. хишор хандаи базебе кард. амак, ман бадхонтарин бачаро ҳам намезанам. ин шеваи ман нест. ғайр аз ин мирзо Азизро магар зада мешавад? чаро бо ҳайрат абрӯ боло кард Ҷаҳонгир. ба вай зури ҳеҷ кас намерасад. хеле пурқувват аст. ман бовар намекардам, лекин як моҳ пеш боғбони қалъадорро ба замин заду ман ба қувваташ тан додам. шӯракро зад? барои чӣ? як рӯз дар набудани ман шӯрак ба мактаб даромада бачаҳоро ҷанг кардааст, ки аз боғи қалъадор мева медузданд. аз як сар ҳамаро кӯфтан гирифтааст. вақте ба сари мирзо мушт бардоштааст, набераат ӯро бардошта ба саҳни ҳавлӣ партофтааст. гӯё ба тани мусафед ҷони тоза даромада бошад, курпаро яксӯ карду бо ҳайрати ҳаяҷономез пурсид: наход? вақте ман ба ҳавлӣ даромадам, бачаҳо дар сари шӯрак ҳайқириқ доштанд. маро диду тоқияшро бардошта носазогӯён ба дар рафт. барои чӣ шӯрак назди ман ба шикоят наомад? охон шарҳе дод. чӣ, омада гӯяд, ки ӯро бачаке зад? бо кадом обрӯ амак? сари кафида зери тоқӣ гуфтаанд. барака ёб охон, ана аз ин гапат сиҳат ёфтам. воқеан ҳоло ҳам саратро ҷуфт кардан намехоҳӣ? хишор сархам кард, ангуштонаш ба бозӣ даромаданд. ростӣ дар ин қисса нестам. мусафед худро барои савори ноҷояш коҳиш намуд, вале аллакай тир аз камон ҷаставу дили ҷавонро шикофта буд. писарам, чӣ ғаму ғусса доштанатро медонам, лекин як умр ба ёди муҳаббати айёми ҷавонӣ будан кори хубе нест. обрӯ, иззат, хонаву дар дорӣ. худованд бароят бузургтарин касбро лоиқ донистааст. ман худам бароят хостгорӣ мекунам. хишор 14 сол дошт, ки ба Зайналмо, духтари Саиднасими Ханкаш ошиқ шуд. падараш 2 сол пас аз орзуи писар огоҳ гашт ва духтарро хостгорӣ кард. то сураш он як ҳафта монда буд, ки Бадахшие ба Паҳшор омад ва арӯси Хишорро урчакӣ карда бурд. вақте Хишор аз воқеа хабар ёфт, урчакидорон аз дарёи Панҷ гузашта буданд. хишори нокомро дарди фироқи ёраш ба муддати 2 моҳ бемор кард. 2 моҳ таб кард, на хоб дошт, на хур. обу адо гашт. волидон аз зинда мондани ӯ умед барканданд, аммо баъди 65 рӯз ӯ қаламу коғаз талабид ва даст ба навиштан зад. навишту навишт.
پای هم کاغذ سیاه کرد. اون قدر سرگرم نوشتن شد که پدرش مجبور گشت به دیگزار درای بیشکون برآمده 2 درزه بروچ بیارد. خشال پس از آن که تفت دلش را روی کاغذ ریخت به تدریج صحت یافت. وقتی پدرش نوشته های او را به خلیفه ده نشان داد وی با حیرت گفت تبریک برادر، پسرت شاعر شده است. همین طریق خشال دست به شعر و شاعری زد. خیال زن گرفتن را از سر بدر کرد. به خواندن دل بست. پدر او را نزد خلیفه شاگرد ماند و آرزو داشت که پس از انجام تحصیل ابتدایی به مدرسه کابل میفرستد. اما طالعش پستی کرد. والدانش پی هم فوتیده او و 2 خواهرش را یتیم گذاشتند. خشال تحصیلش را با راه خودآموزی دوام داد. سوادش را حتی سید جعفر که بزرگترین دانشمند پارشنو بود اعتراف نمود. با فاتحه او خشال به عنوان آخوند صاحب شد و برای کشادن مکتب اجازه گرفت. با زحمت خود هر 2 خواهرش را به شوهر داد، اما دل او به جز زین‌المای دور افتاده‌اش دیگر کسی را نمیخواست. همین بود که وقت پهلوان جهانگیر در خصوص خانه‌دار کردنش گپ گشاد، زخم دلش تازه گردید. امک چی کنم؟ آخر دلم کسی را نمیخواهد. من مجردی را اختیار کردم. جهانگیر را هر بار دلصافی و صدق ملا خشال تسخیر میکرد. این مراتبه نیز همین حالت به او دست داد. دلش از احساس احترام بی‌نهایت به این جوانمرد روشن ضمیر مالامال گردید. در چشمانش اشک جوشید. میبخشی پسرم، به دلت ناخون زدم. نیمشونوا آواز برآورد موسفید. میرزا عزیز با کورسان آش در آمد و دسترخوان پرتافت. هر 3 دست به طعام بردند. پس از 4-5 لخت گرفتن جهانگیر سکوت را شکست. ملا، میرزا کشتار شاه را به من نقل کرد. این چخت ولد زنا تشنه خون ماست. پدرش از من میترسید، برادرش از محمد عظیم. من بیکار شدم. محمد عظیم را روشانیان کشتند. دیگر کسی نیست که سگش را چیخ گوید. همین طور 2 دست در آستین نشینیم، در شغنان تخم انسان نمیماند. باید کاری بکنیم. امک راستش را گویم از من بهادری و خنجرکشی نمی آید. ولی اگر لازم آید با جان و دل شمشیر به دست میگیرم. آفرین ملا، من و تو بغیر از دهخان و ملا بودن باز مرد هم هستیم. مرد باید خلقش را حمایت کند. بابا معلم به جنگ رود به ما کی درس میدهد؟ ساده لوحانه سوال کرد میرزا عزیز. جهانگیر به جای خنده سرفه کرده گفت درست میگویی میرزا، مردم عام بسیار است ولی معلم از 1001. اگر شاهان معلم درست میداشتند ظالم و جاهل نمیشدند. به جای معلمم من به جنگ میروم بابا. موسفید و آخان معنیدارانه به میرزا عزیز نگریستند. او سخنش را دوام داد. پری روز وقت شاه آن بیچاره ها را تیر میزد بسیار میخواستم از گردنش بگیرم و به دریاش پرتایم، لیکن از غضب تو ترسیدم بابا. درست کردی بچم، به امر من یا آخانت به چنین کارها دست نزن. جهانگیر گویا نبیره‌اش را بار اول دیده باشد با دقت از نظر گذراند. تن و توش، بازو و کوپال میرزا عزیز او را 18-20 ساله نشان میدادند. هیکل 4 پهلو، چهره زیبای بی جرم، بینی تقدار بلند، پیشانی وسیع، چشمان سیاه براق، ابروان سرموی، گردن بلند به قوت، رخساره‌های سرخ و مویسر جنگله زیچ از تندرستی و توانایی او درک می‌دادند. من و پدرش در این سن و سال بازو و پنجه میرزا را نداشتیم. با قناعتمندی از دل گذران بابا. پگاه همراه من به دهه وج می‌روی میرزا. باید در چراغ روشن قاضی دورق اشتراک کنم. امک من هم همراه تو میروم. در یک دهه 8 مرده در یک روز. خدا نشان ندهد. گریبان داشت ملا خشال و این ربایی را به زبان آورد. ظالم پوشد لباس خون بافته را تا محو کند خلق زبون یافته را. با سنگ دلان شعار خود سختی کن، بردار به آهن آهنی تافته را. به به، چه بیت عجیبی خواندی آخوان. کاری که تو میکنی یگان پهلوان کرده نمیتواند. دیدی از قدومت تندرست شدم، حتی عزم سفر کردم.
شنوندگان گرامی، شما گفتار رو از روی سرای سنگ رمان تاریخی اتمیر خوجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجامی گفتار سیوم. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.